Impunzi z'abanyekongo ziba mu karere ka Nyamagabe zazindukiye mu myigaragambyo ikomeye cyane zamagana itotezwa n'ihohoterwa imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ikorera abatutsi bavuga ikinyarwanda, zinasaba gufasha gutaha kandi zikarindirwa umutekano. Ikaze mu gitondo cy'uyu wa 12 Ukuboza 2022 izi mpunzi zasohoye mu nkambi ya Kigeme zisanzwe zicumbitsemo zijya mu muhanda zitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa busobanuye impamvu y'imyigaragambyo mu ndimi zitandukanye. Ubutumwa buramagana ibikorwa bya FDLR mu burasirazuba bwa RDC ndetse n'imikoranire ugirana n'ingabo za leta kugeza aya magingo. Perezida w'inkambi Munyakarambi Edson yatangaje ko icyatumye bakora iyi myigaragambyo ari ubwicanyi bukomeje gukorerwa bene wabo mu burasirazuba bwa RDC, leta n'imiryango mpuzamahanga abireberera. Munyakarambi yagize ati nicyo kitubabaza kumva abatutsi bicwa amahanga areberera bazira ko ari abatutsi turi abakongomani nk'abandi, bidukora ku mutima. Nibyo byatumye duhaguruka twemeza ko tugomba kubyamagana. Perezida w'inkambi yatangaje ko indi mpamvu yatumye bigaragambya ari uko barambiwe kuba mu buhungiro. Ati indi mpamvu yatumye duhaguruka ni uko turambiwe kuba mu nkambi imyaka 10. Leta ya Kongo nta na rimwe iraza kudusura, aho umuntu arangiza imyaka 10 imyaka 20 mu nkambi. Bene wacu bo mu zindi nkambi barengeje imyaka 25. Munyakarambi yavuga ko itsinda ryari riyobowe na Generali Delphine Kahimbi wabaye umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya RDC ari ryo aheruka kubasura muri Nyakanga 2019. Icyo gihe ngo nyakwigendera Generali Kahimbi yari yarabasezeranije impunzi z'abanyekongo ko leta igiye gukora ibishoboka byose zigataha kandi mu gihe ziri wabo zikarindirwa umutekano. None si hano